Hi mi twisela mahungu ya sweswi ya nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kusuka eAuckland Park eJoni. Hi sungula hi tinhlokomhaka. At this point, the accused withdraws from the plea. Mr. Matlala, Vusimuzi Cat Matlala a fularhela NPA u ri ntwanano wa yena na vona tanihi mbhoni wu herile. Ku dlawe mune wa vanhu eCalcutta eBushbuckridge tolo nakona vaaki va hanya hi ku chava. Mamelodi Sundowns va yimisa rendzo ro ya eAustralia tanihi ndlela ya ku rila ni va ndyangu wa mufi Jayden Adams. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 na le ka chaneli ya mahungu ya le haye eka DTT. Vito ra mina ni Khazamula Ngubeni riperile. Ntwanano wa ku va Vusimuzi Cat Matlala a va mbhoni ya mfumo wu herile. Matlala u bakanyele etlhelo ku engeteriwa ka xigwevo ku ya eka 12 wa malembe. Emasunguleni Matlala a amukele xigwevo xa malembe ya nhungu leswaku a tivona nandzu a tlhela a hundzuka mbhoni ya mfumo. Leswi mayelana nandzu wa vukungundzwani bya thendara mfumo ya leswi mayelana ni nandzu wa vukungundzwani eka thendara leyi durhaka kwalomu ka R200 wa mamiliyoni wa tirhandi leyi nga nyikiwa khampani ya yena. Xiboho xa Matlala xi tlherisele NPA masungulweni loko swi ta eka vulavisisi leswi vulaka leswaku vuxokoxoko hinkwabyo lebyi Matlala a va nyike byona byi khumbaka maphorisa ya swivandla swa le henhla eka ku nyikiwa ka Matlala thendara a byi nge he tirhi. At this point, the accused withdraws from the plea. In terms of the provisions, I think 9B Roman 2 may please the court. Nandzu wa Matlala a wu hambanyisiwe ni wa vahehliwakulobye kambe sweswi va hlangana vahehliwa lavan'wana tanihi muhehliwa wo sungula. Mr. Matlala, I've been informed by counsel on your behalf in respect of yourself, accused 2 and 3, that it is your choice to withdraw from the plea and sentence agreement as you decline to accept the court's recommended sentence. Do you confirm in respect of yourself that is the position? Accused 2, do you confirm? And accused 3. Thank you. The plea and sentence agreement is to be regarded as null and void. Switandzhaku swa xiboho lexi swi ta tika eka NPA. It is a blow in as far as the plea is concerned, but not in as far as the matter the case is concerned, because you must remember, because of all of those things that the magistrate said, he was already accused number 1 in the other case, and that is purely because we believed even there that he's the mastermind behind the whole thing. That's why it is the other cases, Matlala and others. Therefore, we still have evidence against him, and he knows that we have got the evidence against him, and that is why he's accused number 1. And we are saying, let's go to the other matter and then make sure that we get conviction on that matter. Nandzu wu hundzeriwe eka siku ra 11 ra n'hweti ya Ndzhati leswaku nandzu wa Matlala wu hlanganisa ni wa vahehliwakulobye. Murhangeri wa IDEC Andrea Johnson a nga humelelanga ku ya nyika vumbhoni eka khomixini ya madlanga namuntlha. Magqweta yakwe va byele khomixini leswaku Johnson a nga pfukanga nakona u tsutsumiseriwe exibedhlele mixo wa namuntlha. Johnson a languteriwe ku nyika vumbhoni mayelana ni swihehlo swa leswaku u kale a nga sivela voko ra nawu. Swihehlo swa kona swi katsa na ku va a hoxe xandla ku sivela nandzu ehenhla ka General Feroz Khan. Thank you, Commissioners. Shortly before my arrival on the venue this morning, the representative of the client received a telephone call from one of Advocate Johnson's protectors, informing us that she is not able to be with us. They are rushing her to hospital. I don't know what has happened. This happened this morning? This happened this morning, as we were on the way to the venue. And then during the adjournment, only then were we able to get a sick note or a medical certificate from her doctor. But the client's representative were able to talk to the doctor shortly before we convened, before the adjournment we had this morning. And we were made to understand that she is with the doctor. She had some serious health-related issues that I'm not able to disclose in public, and that she is being attended to. The medical certificate in our possession indicates that she is not well, at least between today, the 13th of July, 2026, including the 15th of July,
2026. I do accept that this affect the conduct of the affairs of the Commission because the Commission had its own agenda, its own program for the week. But the circumstances are such that, as my colleague Ms. Silo has indicated, the Commission would not be able to conduct its business today in circumstances where the person who was scheduled to be here is not able to be here. Magqweta ya xandla xa mufambisinkulu wa maphorisa doroba ra Ekurhuleni loyi a nga yimisiwa entirhweni Julius Mkhwanazi na minijere wa masipala Kagiso Lerutla va hehla khoto hi ku dibisa mavoko eka ku va nyika vuxokoxoko bya swihehlo. Magqweta va humese xivilelo loko nandzu wu hundziseriwa emahlweni ku fikela n'hweti leyi taka eBoksburg. Mkhwanazi na Lerutla va hehliwa hi ku sivela voko ra nawu laha ku vikiwaka leswaku va hakele munhu ku ya tivonakarisa ekhoto n'winyi wa nandzu a nga ri kona. Lavambirhi va langutene na milandzu ya vuxisi, vukungundwani no sivela voko ra nawu. Hinkwavo ve le handle hi beyili ya R30 wa magidi ya tirhandi. Va khomeriwe mhangu leyi nga humelela hi 2019 laha ku hehliwaka leswaku va hakele ximunhuhatwa madzanadzana wa magidi ya tirhandi ku va a ya ekhoto ematshan'wini ya Lerutla leswaku Lerutla a ta ya eka interview ya ntirho wa xivandla xa nhloko ya swa timali kumbe CFO. We are utterly disappointed with regard to the state attitude towards our request for further particulars. Mind you, remember in the previous sitting, they indicated that all what they need is 2 days to reply to our request for further particulars. Until to date, they are still not happy. So what we decided to agree upon is to let's postpone this matter further to the 31st in order for them, for us to give them an ample time to prepare for our request. Loko Mkhwanazi a tama a yimisiwe ku tirha ku ta fikela loko a ta va a basise vito rakwe, va lava leswaku mufambisi wa doroba ku nga Lerutla na yena a yimisiwa ku tirha. As a city, we do have a business continuity plan. There are officials that act in other positions where necessary. And I think we've always stated on the record that we support the work of the Madlanga Commission and law enforcement agencies. However, we also do state that people are innocent until proven guilty. Ntengo wu yisiwe eka siku ra 21 n'hweti leyi taka. Maphorisa Afrika-Dzonga va sungule ku endla xikombelo ekhoto ya Joni xo tlherisela Nodana Chuma eBritain laha a hehliwaka hi milandzu yinharhu yo. Chuma u khomiwe emaheleni ya vhiki a tumbele eKensington eJoni. U khomiwe hi swiyenge swa maphorisa swa Afrika-Dzonga ku katsa ni swa vunhlori ni swa Interpol. Maphorisa ya le Britain va hehla Chuma hi ku dlaya nghamu yakwe ni vana vambirhi. Va ri endzhaku ka mhangu leyi Chuma u tseme. Namuntlha khoti yi boxe leswaku a veleka xona xiyimo xo yingisela xikombelo xa beyili. Vulavuleri wa maphorisa Athlenda Mathe u lemukise swigevenga leswaku Afrika-Dzonga a hi kona vutomi bya makhamba na swigevenga. Nandzu wu hundziseriwe emahlweni ku fikela wa vunharhu vhiki leri taka. I will ask that the matter be postponed to the 22nd of July 2026. That is to establish the legality of the accused before courts in South Africa. The date has been arranged with the defence. The matter is placed before the court for an extradition hearing that will take place in the near future. Thank you. I might just mention that I have attached to that charge sheet the warrant of arrest that was issued for the accused of the United Kingdom. The accused, however, was arrested in terms of section 40(1)(k) of the criminal procedure. Thank you. At this stage then, your matter is postponed until 22 July 2026. Matter is postponed to establish your legality and proper instructions by defence. At this stage, you remain in custody, no bail. Johannesburg Court 2, 9 o'clock. Vaaki va le Mkhuhlu eBushbuckridge va hanya hi ku chava. Kusukela emasunguleni ya lembe leri, 37 wa vanhu va dlawile eka mihlaselo ya vugevenga. Matolo vanhu van'wana va mune va baleseriwe va lova. Vanhu va laha Mkhuhlu va hanya ku chaveni.
leswi swi ta endzhaku ka ku balaseriwa ku dlawa mune wa vanhu vusiku bya tolo. Maphorisa va ri 5 wa vanhu a va famba hi movha lowu loko va hlaseriwa hi swigevenga. Movha lowu wu komba laha maqulu ma nga balasela kona. Mune wa vanhu va lovele endhawini ya mhangu loko wa vuntlhanu a ri ku lweleni ka vutomi byakwe exibedhlele laha a nga endhawini ya lava nga ka xiyimo xo biha. Susumeto wa nhlaselo a wu tiveki. The 4 people, including the one who was injured, they were driving in, and as they stopped before the gate, they were attacked by unknown assailants, and as a result, they were shot at. Number of shots, several shots were fired at them, and as a result, we have lost 4 people at the scene and 1 was injured. At the moment, the incident, the cause or the purpose is unknown of the incident. Vurhangeri byi vula leswaku ku nyanyaka ku dlayiwa ka vanhu laha ndhawini leyi i mhaka leyi vilerisaka swinene, naswona ku na munhu loyi maphorisa va tshembaka leswaku a nga va pfuna eka ku kuma vuxokoxoko. Maphorisa va ri va khome muehleketeleriwa laha va tshembaka leswaku va le kusuhi ni ku khoma vanhu mayelana na mhangu leyo dlaya ni timhangu tin'wana. Ikona muntlha haleni ku ve ni fika hi hlangana la hi vulavurisana na xiphoyisa hi pfumelelana ku hi nga endla njhani ku ka vanhu lava endlaka swilo leswi lava nga ri ki fit ku hi va na vola ka community ku va khomiwa vanhu lava va khomiwa already na vito leri njalo ri nghenaka ka ti-case leti. Se hi ta kombela ku maphoyisa va lavani na ye munhu va ze va mukungu a kombela ku vanhu lava va va ka na ti-case va hlangana na maphoyisa hi kombela ku va nga ringesi ku va lwa na maphoyisa. Ntirhisano wa maphorisa ni vaaka ndhawu i wa nkoka, kambe va pfumela leswaku vanhu vo tala va chaviseriwa ku mangala migingiriko ya vugevenga. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Vandla ra MKP va tivise khale ka meyara wa masipala wa Durban Zandile Gumede tanihi muyimela ku langwa eka nhlawulo wa masipala wa Hukuri na N'waka. Gumede i khale ka xirho xa vandla ra ANC na ligi ya vamanana eka ANC. Vandla ri endle xitiviso lexi ndzhenga lowu. In the MK party, we are always welcoming new members every day. We are welcoming new members because this is the only alternative voice of the left. This is the only remaining voice of the voiceless here in South Africa. Today we wish to say, comrades, and to announce to South Africans, to the people of KwaZulu-Natal, to the membership of Umkhonto weSizwe Party, that we are officially announcing Umama Uzandile Gumede as the deputy convener of KZN. Manana wa le KwaZulu-Natal loyi a nga ringeta ku tsemakanya ndilikano wa Beit Bridge eMusina hi ku nyika vuxokoxoko bya vuxisi u yimisiwile. Manana u boxe leswaku yena i muakatiko wa le Malawi naswona u lava ku tlhelela eka rikwavo na nuna wa yena. Mufambisi nkulu wa ndzawulo ya xikaya Albert Matsaung u ri endzhaku ka vulavisisi va kume leswaku manana loyi i muakatiko wa Afrika-Dzonga loyi a ringetaka ku tsemakanya ndilikano ni nuna wa yena ku ya eMalawi. We managed to load yesterday. 3 of those buses went to Zimbabwe, 1 bus went to Mozambique, and 6 buses are the buses that we used to transport Malawians. We are still hard at work, stakeholders are still around. We have got all the relevant stakeholders that started with this project. We are continuing as and when they come into the center, just to make sure that we provide them with the necessary assistance. Embassies are also on board, just to make sure that they continue assisting us in terms of the verification. Because you'll know that for us to repatriate people, repatriation remains the responsibilities of the embassies, and they also becomes critical in terms of having to make sure that they confirm that the people that we are documenting are really their nationals. So we're hard at work.
swiyenge swa xilamulelamhangu va tiyisisile leswaku misecho eka ndhawu laha ku nga wa muako eDurban wu fike emakumu. Muvulavuleri Masimo Galasi u vula leswaku a ka ha ri na vaaki lava nga phasiwa. Vanhu va nhungu va vavisekile hi nkarhi wa mhangu leyi. We are all departing the site. South African Police Service Search and Rescue canines did a sweep of the area and they didn't pick up a scent of any further persons under the rubble. So the site has been cleared by SAPS. SAPS has called the search off. They were all very thankful. They thanked all of us and there was a big crowd gathering as we were departing from the village as a sign of thanks to us. Mavandla yo kaneta eLimpopo va vilerisiwa hi migingiriko ya vukhamba eka palamende ya xifundzankulu eLeboakgomo. Makhamba va nghene etihofisini ta palamende ku katsa na xipikara ni mufambisinkulu laha va nga yiva ni ku onha nhundzu. Maphorisa va ri swigevenga swi nghene hi le lwangwini. A hi khale matsalani wa palamende Dr. Timothy Make a ku yimisiwa entirhweni mayelana na swihehlo swa vukungundzwani bya tithendara. Ku tlhela ku va na swihehlo swa leswaku emasunguleni ya lembe Make u nyikele mali ya ntsengo wa 3 miliyoni wa tirhandi eka vandla ra ANC leswaku va lulamisa nhlengeletankulu ya xifundzankulu. Palamende ya Limpopo, ndhawu ya vuhlayiseki bya le henhla, yi taleriwe hi minkelonkelo. Ku ni swihehlo swa mafambiselo yo biha ya tithendara na vukungundwani. Mavandla yo kaneta va sola ku tshoviwa no phanga loku nga humelela epalamende. Mhangu leyi yi humelela hi nkarhi lowu palamende yi lulamiselaka xiviko xa mafambiselo ya timali na tithendara. Mavandla ya koxa leswaku ku endliwa vulavisisi. It's clear that there are numerous things that's coming out, more and more skeletons is coming out. As the DA, we have called for the ad hoc committee so that these reports can be properly investigated. Our item to propose the ad hoc committee was blocked by the Speaker, who is, by all things considered, implicated in some of these issues, and she's the one not placing that item on the agenda. The legislature is well guarded, well secured. One, they've got security personnel whom they appointed, I think, not long ago. They've got police, they've got cameras there. And you ask yourself, where is the place where you say you can point and say they've breaking the ceiling? Nothing, none. They don't show us. You must go back, they must go and film that if it's there so that we can be able to prove that indeed they are correct. Maphorisa va tiyise mhaka yo tshoviwa no phangiwa ePalamende. Va lavisisa nandzu onhiwa ka nhundzu. The motive for the incident is currently unknown and it is not yet established whether items or official documents were stolen. The SAPS Local Criminal Record Center processed the crime scene and investigations are continued to identify those responsible. Xipikara xa Palamende, Makoma Makhurupecha, na vandla leri fumaka ANC va ale ku angula. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 40 cent, pondo i 21 rand 92 cent, euro i 18 rand 70 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 14 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,002 a ounce, platinum i $1,605 a ounce, nxavo wa oil yimbisi i $79.48 hi mphongolo. Kasi ka mitlangu, Mamelodi Sundowns va yimise rendzo ra vona ro ya eAustralia tanihi ndlela ya ku rila na va ndyangu wa mufi Jayden Adams. Kasi namuntlha ntshungu wa vaaki va chavelele ndyangu wa ka Adams eStellenbosch. Va ndyangu va boxe leswaku Adams u ta tshama a ri etimbilwini ta vona. Mahungu ya ku hundza emisaveni ka mutlangi wa Bafana Bafana emaheleni ya vhiki swi hlamarise tiko hinkwaro.
maxelo ya kahle exikarhi ka nguva ya vuxika eIdas Valley Stellenbosch kambe hinkwaswo leswi a swi vuli nchumu endyangwini wa ka Adams vaaki va te hi xitalo ku ta chavelela. From small child days up until the very last, he was always the one making sure everyone was okay, wanting to know how he can help, always willing to help when and wherever he can. And to put it in short terms, Jaden was my best friend. He was really like a true brother to me, and there's nothing that can or ever will replace who he was to me. So I just want him to know that I truly love him, and I'll cherish all the moments we've had together, and he'll always stay in my heart forever. Makwavo Adams uri siku buti wakwe anga vuya eka mphikizano wa khapu ya misava ya America u vuye ekaya eIdas Valley ku ta tlangela na ndyangu na vanghana va yena. A ku ri nkarhi wa ntsako. Sweswi a nga ha ri kona. Leswi a nga swi endla no swi fikelela va nge swi rivali. All I want to say is thank you, Jaden, for everything that you have done for us, and we love you. You are always in our hearts forever. Johnson uri Jaden a ri munhu loyi a taleriwe hi ntsako naswona a rhandza un'wana na un'wana loyi a ri kusuhi na yena. Uri va kule swin'we naswona a va ri ni vuxaka byo tiya. There's one promise I made when I found out the news, and I told him the way he was there for me in moments when no one knew what I was going through. I'll be there for every single member of his family that he left behind, and I'll always show my love and support to everyone. And I'll always make sure each and everyone remembers the name Jaden Oswin Adams. Vanhu vo tala va karhi ku yisa emahlweni rhumela marito yo chavelela. The whole football fraternity and the whole world has just watched this young man showcasing his brilliant skills. You are in our prayers. We'll continue to pray for you, and we'll continue to keep you in our thoughts. Thank you for giving us the opportunity to watch the young man showcasing his brilliance to the world. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala mi nga fambeli kule Tsietsi Baloyi u mi tisela maxelo endzhaku ka mavhengele. Inkomu. Valamza riperile na Khensani Sirwankari elenso ku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi ranga madyambu ya namuntlha ku langutile mpfula na moya eka tindhawu to tala ta tiko elenso ku exifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku langutile mpfula yi nga va ka kona ku katsa na xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi loko hi helela hi xifundzeninkulu xa le Eastern kona ku langutile chances ta mpfula leti nga lokwalomu ka 30%. Kasi ku languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta ha ri langutile ku yisa mahlweni kambe ku ta va ku ri mapapa loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo katsa xifundzeninkulu xa Gauteng laha nga ta va ku ri hunga moya lowu nga ta va ri tsutsuma hi 10 wa tikhilomitara kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal na kona ku ta va ku ri ni mapapa ku ya ku ri xifundzeninkulu xa le Eastern Cape na Western Cape kasi ku hi languta swilemukiso kusuka eka vapfhumba va maxelo ku languta mpfula ya tilo ngopfu loko hi languta eka xifundzeninkulu lexi katsaka KwaZulu-Natal kasi ku hi languta xifundzeninkulu lexi katsaka kwele eMbombela ku ri nga ha languta mpfula ya tilo kasi ku hi languta maxelo ya xifundzeninkulu hi languta xifundzeninkulu xa Gauteng ku languta maxelo mo titimela ni mixo loko hi languta endhawu to fana le Pitori ku ta va ku titimela Joni na ta va ri titimela ka languta Carletonville na ku ta va karhi ku titimela eka siku ra mundzuku kasi languta xifundzeninkulu xa Limpopo kona nakona ku languta maxelo mo titimela ni mixo kambe ku famba ka nkarhi ku ta va karhi ku kufumela loko tindhawu ta fana na le Polokwane ku ta va karhi ku fumerile kasi loko ta Mokopane yona loko tindhawu ta fana ku tshama hansi kona ku ta va karhi ku kufumerile kasi ku ta va ka titimela ni mixo kasi loko tindhawu to fana Giyani ku ta va karhi ku fumerile eka siku ra mundzuku kasi ku hi languta exifundzeninkulu lexi landzaka hi languta xona xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona nakona ku nga languta maxelo mo titimela ni mixo machini ku ta va karhi ku titimela ni mixo Carolina ku ta va karhi ku titimela ni mixo kasi languta sekundi ya ta va ka 7 ku ya eka 21 languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kona ku ta va ku titimela ni mixo ka ndhawu to fana va Kokstad ku ta va ku titimela ni mixo loko na ta Vryheid ku ta va ku titimela ni mixo kasi loko ta Durban yi ta va karhi i kufumerile hi 14 ku ya eka 23 languta xifundzeninkulu xa Eastern Cape ku ta va ku titimela swinene loko na ndhawu ta fana Muletse ku ta ku titimela loko na ndhawu ta fana Robertsburg ku ta va ku titimela ku languta KwaNojuli nakona ku ta va ku titimela nga ta va ka 6 ku ya eka 21 languta xifundzeninkulu xa le Western Cape nakona u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo leti ku ta va ku titimela ku languta Bedford West ku ta va ku titimela Cape Town yi ta va ka 9 ku ya eka 16 languta xifundzeninkulu xa le Northern Cape ku ta va ku titimela ni mixo Pietmont ta va ku titimela ni mixo Springbok na ta va ku titimela ni mixo kasi languta Kuruman yona yi ta va ka 3 ku ya eka 22
hi languta xifundzankulu xa Free State kona nakona nga langutela maxelo mo titimela nimisa Bethlehem ku ta tibela swinene Ficksburg yona ta va ka -1 kasi loko languta ndhawu ku fana na wo Bloemfontein yona ku ta va titimela swinene nimixo kasi ku languta xifundzankulu lexi landzaka nga xifundzankulu xa North West xigimetaka hi xona ku ta va ku titimela ndhawu ta fana na Potchefstroom ku ta va ka ri Klerksdorp na ta va ka ri titimela ku ta Rustenburg yona i ta va ka 5 ku ya eka 22 languta Mahikeng ta va ka ri titimela Johannesburg yona i ta va ka ri titimela hi 4 ku ya eka 23 kasi loko ta Vryburg yona i ta va ka 1 ku ya eka 25 akuri maxela mkhomelo na ka madyama namuntlha ra perile